Je ne veux pas discuter avec des pantins. Mu Kinyarwanda hari umugani uvuga yuko ubugabo butisubiyeho bubyara ubwa. Ku mbuga nkoranyambaga harabona abonye batangiye gucakira Tshisekedi cyangwa se batangiye kumusamira hejuru bareba umushinya we uburyo akomeje gusubiramo yuko M23 nta hantu bahurira bataganira. Harabona abonye batangiye kuvuga ngo ubugabo bwa Tshisekedi bwanze kwisubiraho ngo rwose burakuriwe buri hafi kwibaruka. Rwose umugabo yanze guhindukira ku ijambo nuko ubwahindukira wenda simbizi ntabwo nshaka ko twinjiraho cyane ntabwo bindeba. Nyabona ibi ntaba ari nge bihama cyangwa se ngo binyitirirwe kuko ku mbuga nkoranyambaga benshi batangiye gukwirakwiza imbwirwaruhame z'uyu mugabo Tshisekedi bavuga yuko uburyo gitsimbaraye uburyo kikomanga mu gatuza n'uburyo ari kuvuga yuko ngo M23 nta hantu bahurira. Ati oya ntabwo nshaka guhura nabo ngomba guhura n'abameteri babo kubera yuko yo mpuye nabo basubiramo ibyo bigeze kuvuga mu hahise. Atari ko murabyibuka none ku ya 15 z'ukwa 12 byagenze gute nitwari tugiye barabuze nta wundi yavugaga ni Perezida Paul Kagame ubwo hariya i Rwanda murangura rwose murabyibuka Kinshasa bateguye urugendo rw'uyu mukuru w'igihugu bashyira fuel mu ndege ye aragenda ngo hari i Rwanda murangura hari yashize amasaha 9 yamaze kumenya yuko byanga bikunda ibiganiro bitakibaye kubera yuko intumwa ze ku rwego rw'abaminisitiri zari zavuze yuko gahunda bari bemeye yo kuzaganira M23 bamaze kwicisha mu murongo cyangwa se bitemewe. Nuko icyo gihe Tshisekedi yagiye i Rwanda murangura abizi neza yuko agiye gukora ubusa bya bindi dukunda gutwerera inkora busa zibagara ibijumba ariko hari kera ubungu bijumbura bibagara rwose bikaba byavamo biswi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Uyu mugabo rero yongeye gusubira mwashize amanga ati ntibishoboka nge nzaganira n'abameteri babo ntacyo navugana naye mu 23 yo duhuye baje kuvuga ibibazo byabo basubiramo disikuru bagiye batubwira mu hahise. Oya ngomba kwivuganira na ba boss babo cyangwa se mu gifaransa gitomoye ntanazi neza we yakumba kuvuga yuko ngo abameteri babo nyine ari bo bagomba kwivuganira. Rimwe yumvikana avuga yuko ashaka kuvugana n'u Rwanda ubundi akongera avuga yuko ngo azahura n'umuyobozi w'u Rwanda mu ijuru ku isi bidashoboka. Mbese umugabo ufite indimi zigera kuri ebyiri harya ni yihe nyamaswa igira ururimi rurenze rumwera sinze gukomeretsa cyangwa se ngo nkandagiraho ntakabaye nkandagira. Ikaze makuru yacu yakakanya umujinya wa Tshisekedi watumye abantu benshi bongera kugaruka ku kintu kigira giti umujinya urakubitisha byanga bikunda umujinya urakubitisha. Ariko abandi bati ingunguru rwose kidafite ibintu biyuziyemwo biragorana cyane kumva urusaku rwayo mu gihe wabo yegereye ni nkuko bigenda nyine. Muri make y'ibira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere y'abaturage b'abanyekongo mu nteko cyangwa se mu cyumba bayiciyemo kirimo abantu benshi hari ababa bari kumureba ku maso bari gucungana na bya bindi byitwa body language imikorere imyitwari ndetse na sinyari zitangwa n'ururimi ariko zigasohokera ku mubiri cyangwa se ku isura ya nyiri kuvuga. Barabona yuko Tshisekedi ngo ibintu ari kuvuga arimo guhuzagurika gukomeye kwisubiramo mu magambo no kuvuga ibintu ngo dafitiye gihamya kubera yuko ibyababwira akanya kwandi ngo birangira bitandukanye n'ibiri kubera kuri tere. Aravuga ko igisirikare agiye kukitaho ariko kigatsindwa akavuga yuko ngo agiye guhindura ibintu mu itegeko nshinga ariko bakamwamagana. Muri makeya byinshi ari kuvuga ngo ni hahandi yabuze icyo kuvuga n'icyo kureka ari kuvuga ibimujemo. Niho rero benshi bagiraga batumujinya urakubitisha uyu musaza ngiyi impamvu yatangiye kwisanga mu mvugo zirimo guhuzagurika. Ubu noneho ngo agiye kugabiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyaburayi ndetse n'abanyamerika ngo arebe niba baraza kumushyirira hasi u Rwanda. Ese mama biraza gukunda? Ikaze iyo biza kuba bikurikiwe n'umutima ufite neza uyu mugabo twakamwise rugabisha birengeho muri 2025 ariko ntabwo ariko bimeze kubera kugamburuzwa n'inabi urwango afitiye u Rwanda ivangura amoko ndetse n'inda nini ngo byimikaje igitugu. Biragoye yuko uyu mugabo ariko wamwita aremeye atambye atanze agabishije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo binjireyo atanze ibirombe rwose kugira ngo baze bamufashe M23. Tshisekedi kuvuga M23 birasa neza cyane no kuvuga u Rwanda birasa neza no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda. Mwiriwe reka duhuriye makuru ari kuvuga kuri aya manwa. Mu myaka 50 yihiritse umwanzi ukomeye wa Afrika yabaye umunyafrika. Impfu za hato na hato zahitanye ubuzima bw'abaturage ba Afrika. Ubutegetsi bwagiye bukuraho ubundi muri Afrika kugambanirana kwa hato na hato muri Afrika. Ubukungu bwadogeye muri Afrika byose usanga babyisha inyuma ari abanyafrika. Turabizi neza yuko twagiriwe nabi n'abakoloni ariko benshi twagiye mu mashuri turiga biba ngombwa yuko twinjira mu mateka tureba uko byagiye bikorwa bagiye bacibwa ibiganza abami bagiye bicwa bakagushyanga n'ibindi nk'ibyo. Bisobanutse neza yuko twabonye amakuru afatitse kubijyanye n'inabe twagiriwe n'aba bazungu badukuruneje muri iyo myaka 50 itambutse mu bwiye. Ariko kugeza amagingo ya muri Afrika byakomeje kudogera twakomeje guseta ibirenge tubirukanka nyuma bamwe muri twe twakomeje kubereka yuko nyine tubakeza mbese muri make wagira ngo barasa n'Imana. Niko bikimeze ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi yemeye guhunga Amerika amabuye y'agaciro ariko kandi ngo ntabwo ari Amerika gusa n'abanyaburayi abemereye yuko arabaha ibirombe ariko bakamukiza u Rwanda bakotsa igitutu u Rwanda bakamukiza M23. Ikaze makuru yacu kuri aya manwa.
ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago bigisaba ubuhanga cyane ngo urebe aho biva naho byerekeza. Aka kanya turi kuvugana umubare munini w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gukinga uduhenda abana ngo bagiye kucyongera umushara n'ubuzima buhinduke. Umubare munini bose bari guhindukira bakisangira M23. Ibi hari ubutumwa biri gutanga Kinshasa, ari nabyo byatangiye gushyira igitutu kuri mwene Etienne Tshisekedi kugira ngo ahuruze abanyaburayi n'abanyamerika ngo bagabize ibirombe ubundi nabo bamukize umwanzi cyangwa se bamukureho umwanzi. Nuko ubwo ngo bazakorana ubucuruzi, ariko urabyumva neza yuko bazamusigira imisigi nyine y'aya mabuye abarizwa munsi y'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwanga u Rwanda benshi bati umujinya urakubitisha koko, bati kandi ubigira kuri wundi ukabyitarukiriza, reka ibi biteye isoni cyangwa se n'isesemi mbice hejuru nikomereze. Aya makuru tugiye kwinjiramo mwaka kanya n'ubundi arahura ngo n'ingabo nyinshi za South Africa zaje zikagwa Burundi ngo zose ziritegura kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ubwo Cyril Ramaphosa agiye kohereza ingabo mu gihe agiye kwakira izindi zananiwe urugamba, harimo n'abagore batwite. Muri ya makuru nababwiraga y'abasirikari biri kuvuga yuko bagiye gutaha baciye ku butaka bw'u Rwanda. Bamwe ni inkomere zirembye cyane rwose, hari n'abavuga yuko nguretse Imana ubuzima buri mu manegeka, ariko kandi ngo hakabamo n'abagore batwite. Urumva neza yuko inda bayitwariye hano ku butaka bwa Kongo. Niba mubyibuka neza, uburere bw'iki gisirikare cya South Africa bwaragaragaye cyane. Abenshi bagiye bafatirwa mu nkambi bari gusamba nabo ubwabo rwose, abandi bari kwisambanyiriza abo basanze mu tubari hirya no hino. Baratashye rero ariko bamanutse batwite. Nuko bimeze bagiye gutaha rero bazaca ku butaka bw'u Rwanda, ngo harimo n'abafite inda rwose z'imvutsi. Niba ubyumva neza, ubwo nizo basamiye muri aya mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntimuze kugira ngo no kwishima hejuru ku byago by'abandi, oya suko nteye, ahubwo si umwana wasamiwe muri aya mashyamba azitwa nde? Azitwa Rugamba? Ese mama azitwa oya, nagira andi mazina mvuga ugasanga ngizeho nkomeretsa. Icyakora ngewe nta kibazo, nubundi naje ahangaha nzi neza yuko umunsi umwe nzataha, ariko ibyo ntabwo bitwemerera kuba twagiye badukomeretsa tugize ibyo twitwaza. Ahubwo nimureke turebere hamwe ni ukubera iki Abanyafurika twebwe ubwacu twanga bene wacu, kuki dushaka gushyira hasi bene wacu. Iyi ntambara abirabura twahagurukiye kurwana tuzi neza aho iri kutuganisha. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibyo bafite umutungo kamere, ariko uburyo abagabo bari kumananira kurimbura hariya, sinzi niba nabo batekereza ko mu myaka 30 bazabagikenera uriya mutungo. Reka twinjire muri aya makuru turebe uburyo Tshisekedi ubu ngubu ngo amaze guhindura umuvuno rwose, mpaka aracyashaka abantu botse igitutu u Rwanda. Ariko se aratekereza niba imyaka ishize ibi ngibi abyifuza bitagerwaho, atekereza ko ababwira batabibona? Ese atekereza ko batabyumva? Ese atekereza ko hari irindi turufu agiye gukoresha ku buryo noneho ubutumwe bwe buri buze kumvikana neza? Mbahaye ikaze nanone muri aya makuru yacu. Uranyemerera tujye ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika y'u Burundi ndetse n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nukuvuga ngo mukuri kwa nyako tudashaka guca ku ruhande ku butaka bw'u Burundi, ngo icyobane cyose biri guterwa n'uburyo intambara iva ku butaka bwa Kongo ngo yata imbibi cyangwa se igenda isatira uriya mupaka uhuza Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibintu rero ngo birushaho kugenda bikomera. Nyiri cyubahiro Ndayishimiye ngo yakomeza kubwira abarundi yuko bagomba kwitegura, ngo kubera yuko yamaze kumenya yuko u Rwanda rwenda gushoza intambara ku Burundi. Abarundi bati witubeshye mubyeyi, turabizi neza yuko ikibazo wagiteje muri Kongo, nubwo n'u Rwanda rwahuye n'ingaruka z'ibibazo wateje muri Kongo, ariko umwanzi wagira n'uwagutera yagutera turutse muri Kongo, ntabwo yagutera turutse mu Rwanda. Ibi ngibi biraza gutuma nge namwe tumanukana tujyane ku mupaka wa Buvira turebe uko bihagaze. Ubwoba ni bwose rwose, ngo hari kwinjira uruhigi rw'abasirikari bivangavanze. Sindaza kuvuga ngo ni Abarundi, ni Abanyekongo, ni FDL n'eramwe, oya, hari kwinjira urujya n'uruza rw'abarwanyi batsinzwe urugamba ku butaka bwa Kongo. Abaturage rero ngo bari guteramwe akajisho bakabona kubihagarika cyangwa kurwana nabyo, ngo ni ibintu bizakomera cyane. Reka twaye gutinda, nge wumva rero ijwi rirangurura nitwa Rugamba, turacyitwa Sound of Muhabura. Ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye. Reka dutangire gutya. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangiye kureba uko yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi ni mu bijyanye n'ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro y'igihugu cye. Rero ngo nukugira ngo nabyo bitangire kumufasha byeruye cyangwa mu buryo butaziguye guhangana ndetse no kurwanya na M23. Amakuru y'iyi mikoranire ya Perezida Tshisekedi ndetse na Amerika yagarutsweho na New York Times. Abangaba ni Abanyamerika ntabwo babeshya. Iki kinyamakuru cyatangaje yuko kuri ubu ngubu Tshisekedi wabuze ayo gucira nayo amira kubera ingabo ze zikomeje gutakaza umubare cyangwa se gutakaza umusubirizo ibice zagenzuraga. Yemeye guha Amerika n'Abanyaburayi amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo arebe yuko bamufasha guhangana na M23. Binyuze muri uyu mugambi rero Tshisekedi yifuza yuko ibi bihugu by'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birushaho gushyira
igitutu ku Rwanda rwose. Rero ashinja gufasha umutwe wa M23, ashimangira yuko guha amabuye y'agaciro ibi bihugu bishobora rwose gutuma iki gitutu akiyongera ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cye ngo kikaba amahoro rwose, nk'uko avuga yuko ngo kuyabura biterwa n'umuturanyi mubi u Rwanda. Tshisekedi yemeye gutanga aya mabuye y'agaciro ni mu gihe urwego rw'ubucukuzi mu gihugu cye rwari rumaze igihe kinini cyane rugaragaramwo umubare munini cyane w'ibigo binini by'Abashinwa rero cyangwa se birubyaza umusaruro kurusha Amerika ndetse n'Uburayi. Ibi ngibi hari abari kuvuga yuko ngo ari intambara yeruye ishobora kuvuka hagati y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba. Aya makuru agiye hanze ni mu gihe igihugu nk'Ububirigi buza ku isonga rwose mu gusahura umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye gushyira igitutu ku Rwanda rwose, ndetse birukangisha n'ibihano kwikubitiro. Mwarabyumvise ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose banabishyize hanze yuko bafatiye ibihano bamwe mu bayobozi bakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Abadage nabo bari dekaraye batangiye guhamagara ambasaderi w'u Rwanda hariya mu Budage Cesar, nawe bamuhata ikibazo rwose. Ubwongereza nabwo buri hafi ngaho. Ububirigi bwo ibintu byaradogereye nta nubwo nshaka yuko tubitindaho. Kwikubitiro Amerika yahise ifatira ibihano General Retired James Kabarebe, uyu asanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Rero imushinja kuba umuhuza w'u Rwanda ndetse na M23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byo ku isi bifite umutungo kamere mwinshi cyane cyane rero ujyanye n'amabuye y'agaciro, kuko ifite zahabu, diama, kobalite, kopa, ikagira yitwa nickel ndetse na uranium, coltan, lithium ndetse n'andi menshi cyane atabye munsi ya buriya buso bwa kiriya gihugu kinini muri Afurika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ifite umutungo kamere cyangwa se utarakorwaho rero ubarirwa mu mamiliyari ibihumbi bisaga 24 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bituma rero ari cyo gihugu cya mbere gikize ku isi hagendewe ku mutungo kamere wacyo, mu gihe wose waba utangijwe cyangwa se mu gihe wose waba ukuwe munsi ya buriya butaka ugatunganywa. Rero birabarwa yuko nibura 48% bya kobalite yacurujwe ku isi hose muri 2013 yavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe icyo gihe 47% by'ububiko bw'ibiri cyangwa se bw'iri ku isi ariho yari iherereye rwose. Imibare cyangwa se imibare yavuba yerekana yuko 60% bya kobalite iri ku isi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga toni miliyoni 36 zose. Tshisekedi afashe iki cyemezo ni mu gihe kandi n'ubundi amabuye y'agaciro ya Kongo yarasanzwe afitweho ijambo n'amahanga, nyamara umubare munini w'abaturage b'igihugu cye babayeho mu buzima bubi cyane ndetse n'ubukene bukabije. Urugero, mu masezerano afite cyangwa se afite agaciro ka miliyari 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Kongo cyasinyanye na sosiyete zitandukanye zo mu mahanga zicukura kobalite. Amafaranga akigarukira ku byacurujwe agera kuri 3% konyine, andi rero ajya mu mifuka y'abanyamahanga batifuriza iki gihugu ineza. Bibarwa yuko nibura 40% bya diama icukurwa mu bice bya Kasai ndetse muri Kivu cyangwa se muri Kivu zombi n'utundi duce nka Maniema ndetse na Katanga ijyanwa cyangwa se mu mahanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko ibi ntacyo bibwiye Tshisekedi, nako rero bigenda ku yandi mabuye y'agaciro abarizwa kuri buriya butaka. Kinshasa bavuga yuko Kigali yayamaze. Ni kenshi cyane Tshisekedi yagiye yumvikana avuga yuko intambara ahanganyemo na M23 iterwa n'u Rwanda ushaka gusahura igihugu cye. Gusa umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 bamwita Lawrence Kanyuka aherutse kubinyomoza avuga yuko rwose ibingibi bari ibinyoma, ahubwo uyu mugabo yakwiye kubivuga avuye hariya. Kanyuka yatangaje yuko rwose batarwanirira amabuye y'agaciro kuko mu bice bafashe harimwo ibitarimwo nari amabuye y'agaciro. Atugiye Bunagana ukagena za Rucuru nta mabuye y'agaciro ahari. Intambara yacu rero ni uguharanira kubaho. Kinshasa iraduheza rwose rero ikatwita abanyamahanga, ariko twebwe ntabwo turi abanyamahanga, turi abanyekongo, turi wacu, tugomba kubaho. Nicyo cyambere rwose icyo uduharanira rero si amabuye y'agaciro, ahubwo twebwe duharanira kubaho. Yagaragaje yuko
yuko rwose badaharanira uburenganzira bw'ubwoko bumwe, yuko ahubwo baharanira uburenganzira bw'amoko yose. Atanga rero urugero rwo kuba amoko nka Kasayi cyangwa se rwo kuba amoko nka Kasayi ariko akaba ari mu ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. ni ukuvuga ngo warababwira ati mwumva ko M23 ari y'abatutsi, ariko ntabwo ariko bimeze. Urugero rwo kuba amoko Kasayi muyisanga muri M23, ibi ntibyakabaye kuri yuko twebwe tutarwanira ubwoko. Ati turwanirira amoko yose, twebwe ntabwo turi abahiza nguni bishingikirije ku moko nka Kisekedi ufata bamwe akabashyira ku ruhande rero gashyiramo politiki y'ikimenyane. Uyu mutwe uvuga yuko intego yawo itari ugukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, yuko ahubwo ari ukubusaba kureka kwica abaturage b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakomeje gukurikiranira hafi yibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose bamaze kuvumbura yuko byanga bikunda Tshisekedi ngo yabonaga yuko iturufu ryonyine asigaranye ari ugukomeza gutsimbarara ku gisa n'ubwoko kuri buriya butaka, ariko kandi ngo byakomeje kumugamburuza na cyane yuko icyitwa ubwoko bwe ngo yagiye akomeza kurengera nabwo bwaje kumucisha mu ijisho, ngo kubera yuko ubona yuko yitwaze iturufu ry'ubwoko ubwo nabaruba, ariko kandi nabwo ngo akagenda ashyira mu butegetsi bake abandi akabaheza inyuma, ubundi ngo akishyiramo mu miryango ye aba hafi. Nta kibazo byari biteye, ariko se kubashyiramo nibura bamarira iki gihugu? Ngo ni ukuvuga ngo agiye kongera gabize Abanyamerika n'Abanyaburayi kino gihugu cya Kongo bagitere hejuru ngo bagikoze icyo bashaka. Hari abahanga barimo bahuza ingingo bagira bati noneho intambara y'Abashinwa n'Abanyamerika ku butaka bwa Kongo iraza gusiga iki? Bati hari ibintu bitatu bigaragara. Tshisekedi ari under risk yuko Abashinwa bashobora kumukorera akantu atigeze atekereza yuko bamukorera. Icya mbere hari ukuboroka inyungu yose yari mu masezerano yagomba kuva Beijing igaruka hano ku butaka bwa Kongo. Aka kanya turi kuvugana niba tubona yuko ibigo bikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ibyinshi byose biva hariya ku Bushinwa, none agiye kuzana umukonkira uturutse muri Amerika bari basanzwe batameranye neza mu bijyanye no ku isoko mpuzamahanga cyangwa se ibijyanye n'ubukungu. Batero ubwo Tshisekedi yatangiye gufungura inzira zo kwiremera abanzi kandi bakomeye. Icya kabiri ni uburyo igihugu cy'Uburusiya aka kanya ngo cyari kirirwa hagati hafi y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nabyo ngo nukongera umwuka mubi hagati y'Uburusiya ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba. Bati none Tshisekedi ko agiye kuba nka wa mugore wigize kibakwire utemerera guhakanira umugabo n'uyu nomwe ku buryo bose abinjiza, biragenda gute niba bahurira muri salo cyangwa se mu cyumba kimwe? Ni ugutikurana nyine uw'imitsi minini akaba ari ushyira undi hasi. Atubwo rero tugiye kwitegura ibigiye kubera kuri ubu butaka bwa Kongo. None uyu mugabo ubutegetsi yarazwe na se ko akomeje kubwica nabi. Hari abagira bati Etienne Tshisekedi yaramutse agarutse rwose yabona ko datewe ishema n'umwana yabyaye yarazi neza yuko guhimbanira politike kwa UDPS nibura hari ikintu bishobora kuzamarira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka inkuru twe kwitindaho ahubwo tujye kwa mucuti we Ndayishimiye. Ni umugabo rwose watunguye abarundi n'abanyarwanda muri uyu mwaka 2024-2025. Ni umugabo wafashe ubutegetsi muri 2020. Abantu batekerezaga yuko wenda Burundi bugiye kuzahuka, ibintu ari amahoro, umwuka uzakomeza kuba mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mbese muri makeya abantu baragiraga batubwa ari umusirikare twumva yitwa generali buri afite gushishoza no kureba kure ku buryo guhuka kuzaba ari guke cyane. Ndayishimiye rero yaje gutungura abantu kugeza ubwo batangiye kugenda bibaza ngo ipeti tumwumvana n'iryavuye he mu yihe ntambara, yatsinze intambara iki ko akomeza gushaka gusunikira igihugu mu ntambara, ahubwo iki nicyo giye kugira ngo igihugu kijye mu ntambara, cyangwa n'igihe cyiza cyo kugira ngo igihugu cyubake nyine nacyo gitengamare kijye ku ruhando mpuzamahanga. Turavugana aka kanya Urundi buri mu bihugu bibiri bitindahaye cyangwa se bikennye kuri ubu butaka bwa Afurika, ariko kandi ni nyiri cyubahiro kivugira yuko icyashyize imbere ari intambara. Bakunda kugaragara hirya no hino mu mirima yikoreye ibijumba, ibishyimbo, ari gucukura amateke n'ibindi nk'ibyo. Bati nyine aca bugufite nibyo mu nsengero aragaragara apfukamye n'ibindi nk'ibyo ntashaka kuri buze kugarukaho. Benshi rero bagiye bahuza n'uriya mugabo ugaragara muri ziriya foto, bakongera bakamuhuza n'umugabo ufite ururimi rutyaye no kwibasira igihugu cy'igituranye. Bati nyamara menya tumubonamo abantu babiri nta wamenya. Reka mbice hejuru twikomereze turebe ibiri kubera ku mupaka w'igihugu cye ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inkuru igira iti Burundi icyo bani cyose mu gihe intambara yo muri Kongo ikomeje gusatira cyangwa se kwata imbibi za kino gihugu. Ni mu gihe intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ingaruka cyangwa se ikomeje kugenda iyoreka imbaga. Ingaruka zayo rero ziri kugaragara mu Burundi, cyane cyane mu ntara ya Cankuzo, Muyinga ndetse na Ruyigi, hagaragaye ibikorwa byo gusaka mu nkambi z'impunzi, urujya n'uruza rw'abasirikari rudasanzwe ndetse no kwiyongera kw'imvugo zibiba
amacakubiri ashingiye ku moko. Rero abatuye aka karere cyangwa se kano gace bafite impungenge z'umutekano wabo ngo babona batizeye. Muri utu turere kandi abaturage bagaragaza yuko bafite ubwoba ku bijyanye n'uko amakimbirane yiyongera mu gihe amatora rwose yegereje. Rero baramagana ubukana bwa disikuru zishingiye ku moko, kwiyongera kwironda cyangwa se kwiyongera kwirondo rya ninjoro ndetse no gutabwa muri yombi binyuranyije n'amategeko. Imwe mu mpungenge zikomeye zavuze cyangwa se zavuye ku isaka ryakorewe mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo, cyane cyane ibya cyangwa se iya Bwagiriza cyangwa se ahitwa Bwagiriza ndetse na Nyankanda. Ahangaha hose ni ku butaka bw'u Burundi, ziherereye rero mu ntara ya Ruyigi. Izi nkambi rero cyane cyane zakira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge, nizo zongewemwo ibikorwa byo gusaka. Niba ubyumva neza, kwibasira zino nkambi z'abanyamurenge ubu ni ubwoko butigeze bugira umugisha ku gihugu cy'u Burundi niri na rimwe. Murabyibuka 2006 uko batikijwe ari benshi cyane. Icyo gihe nta butabera babonye, nyine byarangirira aho ngaho kugeza n'amagingo ya bamwe babasanga ku butaka bwa Kongo wabiminembwe bakabica ari benshi. Yewe na n'ubu urumva ko baracyabinjirana mu nkambi ngo batere hejuru cyangwa se babasake. Ibi byose bifite aho bihuriye no gukomeza kugenda kuri abaturage b'abanyekongo bakomeza gushinja cyangwa se kubwira yuko atari abakiriya gihugu ahubwo ngo ari abanyarwanda. Nk'uko amakuru agera kuri SOS Media Burundi avuga ngo iri saka ryatewe n'ubwoba bwo kwinjira kw'abarwanyi bahariya mu Burundi. Rero bigize impunzi cyangwa se ngo hari abarwanyi binjiye mu Burundi bigize impunzi. Aha rero ngo hamaze gusakwa inshuro zigera kuri ebyiri kuva ukwezi gutangira rwose, kandi abantu barenga 60 bamaze no gutabwa muri yombe. Ku rundi ruhande inkambi za Kavumu ahitwa ni muri Cankuzo naho ndetse n'ahitwa Gasorwe ni Muyinga ntabwo ziteye amakenga nk'izo muri Rugege. Rero urujya n'uruza rw'ingabo narwo ngo ntirusanzwe kandi biri mu biteye ubwoba kano gace. Ikindi kintu ngo gihangarikishije abaturage cyagaragaye kuri kariya karere ni urujya n'uruza rw'abasirikare ndetse n'imodoka zabo ziri gukatakata umunota ku wundi. Amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi FDNB aturuka mu ntara zitandukanye ahurira mu nkambi ya gisirikare ya Mutukura, aha ni muri Cankuzo, ni mbere yo gukomeza rero inzira yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero abatangabuhamya bavuga yuko amakamyo arenga 30 yanyuze muri iki kigo cy'amahugurwa rwose kuva mu ntangiriro za Gashyantare. Abahanga bakurikiranira hafi ibibera kuri buriya butaka bakavuga yuko ngo hari gahunda ikomeye yuko nyiricyubahiro Ndayishimiye atigeze aca akagozi. Gahunda nimwe ngo no gukomeza kagerageza agashaka uburyo arungika abasirikari yariya, hanyuma ngo gahunda igakomeza kuba yayindi ni ukurwana hasi hejuru umuhenerezo ngo bice mu 23 yigaruriye ngo bakagenda bayikuramo ubundi bakabyisubiza. Urwenya ruraha n'igishekeje ndetse no gukomeza kurangaza abaturage b'ibi bihugu no buryo mu 23 yigaruriye yamaze gushyiraho inzego, yafunguye ibigo bikora business byatangiye gukora, yashyizeho ubuyobozi bushya, muri make yatangiye gukora amarondo n'isuku. Muri make ya Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu ntekereza ko abaturage rero batangiye kwinjira mu buryo bwo kuba bayirindira. Sinzi nibongera kubona umusirikare uzajagata n'imbunda abatuburira cyangwa se ateka imitwe yuko aje kubagarura amahoro niba bazapfa kumwemerera. Kuri ubu ngo byatangiye kugorana. Byo rero reka bihite bitwerekeza ku mirongo y'urugamba. Bukavu, abapolisi n'abasirikari ba Kongo hafi 3,000 bamaze kwinjira muri mu 23. Ku wa gatandatu tariki ya 22 Gashyantare 2025 imbaga y'abasirikare b'abanyekongo bimukiye rero mu mutwe w'inyeshyamba wa mu 23 bakomye amashyi bacinya akadiho rwose mu mujyi wa Bukavu wigaruriwe bitunguranye cyangwa se wigaruriwe bitegura gusubira rero mu myitozo iyobowe n'inyeshyamba zikomeje kugaragaza yuko zidafite gahunda yo gusubira inyuma naka na gato. Inyeshyamba za mu 23 zakomeje kwegera imbere mu byumweru bishize mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zifata rero umujyi wa kabiri munini mu gihe ingabo za guverinema n'abafatanyabikorwa bazo bashizemo rwose cyangwa se bahisemo guhunga kibuno mpamaguru bakirukanka bakigendera rwose batanarwanye. Gufata ndetse no kwigarurira ibice byinshi cyane byo mu Burasirazuba bwa
bwa Congo bikungahaye ku mabuye y'agaciro byateje impungenge z'intambara cyangwa se yagutse, kandi bituma akanama gashinzwe umutekano ku isi gasaba ihagarikwa ry'imirwano ku wa gatanu i Bukavu. Nta kimenyetso rero cy'uko uyu muhamagaro wumviswe n'aka na gato. Abapolisi rero bari bateraniye aho ngaho bambaye imyenda mishya cyane bahawe cyangwa se hamwe na bereti zirabura rwose, bari babwiwe yuko bazahaguruka mu minsi mike cyane bakajya kwitoza, bakazagaruka rwose gushyigikira mu 23. Umuyobozi wa polisi Jackson Kamba yagize ati muzatugarukire rwose mumeze neza cyane kugira ngo twese hamwe dukomeze kubohora igihugu cyacu. Niba byumva neza, n'abayobozi b'igipolisi rwose batangiye kujya ku karubanda bakereza ubutumwa Tshisekedi yuko bashaka kwihuza n'uwo yitaga umwanzi we. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje yuko abapolisi bagera ku 2100 cyangwa se yatangaje yuko nyine ubwo ni igipolisi cyari gisanzwe muri kiriya gihugu basaga 2100, abwo nabi igipolisi cy'igihugu cya Congo ndetse n'abasirikare 890 ba FARDC bagaragaje ku bushake bwabo yuko bifuza kujya muri Alliance Fleuve Congo M23. Guverinoma ya Congo ntabwo yahise isubiza icyifuzo cy'ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters cyo gutanga ibisobanuro. No kuvuga ngo Kinshasa cyangwa guverinoma ya Kinshasa ntifite icyo kuvuga n'icyo kureka, kubera yuko kugeza n'amagingo aya ntabwo bazi bino bintu biri kubaho niba ari inkuru mpamo. Byinshi bari kubibona bicicikana mu bitangazamakuru, n'itangazamakuru mpuzamahanga ritari ryemerewe kugira icyo ritangaza ku butaka bwa Congo, ubu naryo riri kujyaho kandi bagatangaza ibikorwa byose n'intsinzi ya M23. Bari babanje gushyiraho itegeko yuko buri muntu wese uzatangaza ibikorwa by'uyu mutwe agomba gufatwa nk'umugambanyi ufashwa akicwa cyangwa se akagirirwa nabi, ariko birasa nk'aho amahitamo kwa mwene Tshisekedi yatangiye kugenda ashira mu nzira. Ubwo rero reka dutega amaso tureba ibintu biri kuva aho biri kugira byo turi kubibona, ariko aho byerekeza biragoye yuko umuntu yavuga ngo ni hariya cyangwa se ni hariya. Twitwa Sound of Muhabura, munyemerere nkiri w'akadomo, andi makuru ni mukanya.